Ambara gange ni nyowe Vincent Mutembea Mugisa Muzizi Atuoki. Ndi mwana nzarwa ya Hoima hano kyaro Biyamba kandi nkakubanzalira nukasomera hano Hoima Public School Nyaruga njagenda kusomera Kampala ko Mengo Senior School nyamara Senior 6 nyagenda Makerere nyakora mukatero mu Uganda cyonka nyafulka nyagenda heruko nkabanza genda Germany katoyito nsomerayo ngaruka Uganda nkora mukatoyito cyonka ndimo mfurukira kimu ngenda kwikara mu America hati mu America nkasomayo nkasoma PhD on education policy na planning ebintu ebyo kusemeza ebyenyegesa ndibonta kakora na international organizations that are funded by USAID okuyamba ensi okuhindura ebyenyegesa byabo hati kyonka kitongole kinkora mu kisindiko mu mahanga gangi muno kikansindika okora mu Haiti kyansindika okorera mu Benin mu Togo mu Equatorial Guinea Sahelu kukolera mu Senegal ninyo ku advising a Ministry of Education on how mungu basa kuhindura kusemeza ebyenyegesa byabo Kyonkati nyitsege umulivu kumbura mukatoyito abwe biro toyito mungu nyina abanyonde banga amajyo kitara TV nyije mbaza hunaine anyanya nsemero kubaza naine baba kuzaranka ha banzara kyaro Biyamba weka bagitweta Oil City headquarters osiri mukayifa nkagenda water supply nkagenda kule gurukuru wa Mr Mugenyi isenyowe bameta festo muzizi cyala kafa ibiro tamuzika mu January mwezi umwaka gunugunu kyonkandi mwana unyoro muno sazi no ukolera mu nsiki sahi no ukolera mu nsiki bakweta Senegal mazire myaka 2 ne miezi ntoito kyonkandi haikurugayo ikitongo kichakwandi kimpostingo mu nsendi tinkabigimanya bero kutegeza nabunja kwani ni batweko mu nsendi mu Africa muno ogambrege kitongole kyokora nakyo bakitabata bagita Chemonix International kirinka contractor ya US government eyamba ensi okukurakurana ebintu byenyegesa challenge kezi mukuraba munka inyo abanyura bali mu Zaheru abakolera haheru yehangali numuri harane namakaganya nyo challenge kubanze eri nambere nkagenzere hona ngonza kuba kusanga y'abanyuro bagenzi bange niko tusoro ku bantu bazongurunyoro kurungi ntubaza habi obuhango bwaitu wabunyoro ne nkurakura netu yabunyoro baita abunyote bazoka ati nkamara Washington DC emyaka ali musanju nyasanga abana Uganda benyuro tumunyora kambura kyonka ikirongi hakaija no social media so contacting abantu abanyoro kazakaro mutwe aine bali orunyoro nimugabo wele ninyo nanga kasubira hano likwanka niko nyasange nanya abakora kitara nkabasanga social media egire challenge yo kubanza kandi challenge ya kabiri tuliso obusangira abanyoro bahuliza nambe bali tituna community usanga abaganda bena community yabo tumina nka association zeze kubateraniza nangwa tetuyinde ekyo community yetu association usanga abakiga bageta abanyakigezi nyina nyo mukiga by the way hati abanyakigezi banyita betu singa abyo manyiri baliyo singa toba ngati zakumanyanga na naito sakora association yetu niko naito suru kubantu hanuraga hamu tutoze ibintu umuri tusakuba connected na ihanga yetu ya bunyoro iki challenge yo kubanza bane challenge ya kabiri nkoto muno habako abantu abnyobo mbarora bagira association zabo bakozere ibintu bingi muno nambe baruga hati nkogambye inanyo mukiga right abanyakigezi baombekana amasomero nibakwana clinics ebintu nkebyo bunyoro kikwetagisa ati nkoko gambire nti tiwabusa association ye kuteraniza abanyura alimu bali mu Zaheru bakolera mu Zaheru nkai wo munyoro teiro buliyo kikurura nti wafuna abanyoro nkabo watandike ikintu nkekyo nyo in fact nambe nkagenda hone my first job eri kutoza bana Uganda baliyo bana Uganda nyo in fact ikibanza kusanga bana Uganda bagenzi bange kinsemeze number 2 uruganka hati nkabana kasanga yaga abanyoro gonze bali babiri bonka bakumara kutandika kuhanuraga hamwe itunka abanyoro cyonka blisi zona nambe nkarabire zona Haiti ntasange mu nyonka sabana bana Uganda bengi Equatorial Guinea tabasangeyo Senegal nambiri tibaliyo Benin Togo tibaliyo kyonko mukabandi Washington nkabatoza bambura na Boston yoko naho nkasomera Vermont which is near Boston naho nkabatoza bambura singa nyomba mbarozere nyondi muntu abantu ngoza no kubaza no kunyiminya no koraga na hamu nyako bintandikaho
kitongole kyaito ekyo kyabanyoro association y'abanyoro niko tsokwanta hanura hamu kyonka tinka giving it up njagendo maiso no kubatozaga musadaruka America kwekara myaka nkebiri aho ndawonja kubatoza urabina contact zoine za abanyoro zimpereze nyo niko mbatoze niko nsorogeno maiso nokoraki nuko hano muna abanyoro bagenzi bange ati Kitara TV nororo abantu bayinja bakwamfuna messages abakwamfuna messages kuruga munsi za heru abantu abakurora Kitara TV so abantu abakurora Kitara TV n'abakurora abali munsi za heru nkwendeze maybe abakwendeze contactinga social media or twe contact says ego nyo chikuru ndibunya tandika okunanka kurora Kitara TV kyonka omunge nyumira muno njagenda go maiso no girora ndura buhaba commenting abanyora abana ni ba contacting ampora kumanya nambere bakali beto njowe abandaka tungira abantu bona nja kubagamba bagenda Kitara TV nikubengero kumanya ebigendo waitu nyoro omazire kubakasumiki oli munsi za heru nokolera heru nkafurukira kim kuruga Uganda omwaka gwa 12 kyonka takagenda takafurukira kim nyagenda ganingaruka kyonka kuga 12 tinka ikaraga hano kwingura Sunday ntoito nyiziro mu live kyonka bwo njo mu live nija hoima bokuba isenyo hano kujafira kamfura mugwetwa nyindo bujunanizi wanga hano ijoro nkatongana itakoko nkwenda kutanka mpora nyokoraki planninga okuhumura kwangu bundi humura nkwenda mpumbulia itakanga hano bunyoro bobo garukire nka bunyoro osanga bunyoro sazine kwisaneta arempinduka bukia bombe ko muhanda gwa hoima kuruga busunju kwija hano bulo bunyija omulivu nsanga are hempinduka muhanda ogo kusana gwatulekere ibintu birungi muno hati jiro bunyize nsangire kolasi yona hala katali kona bakoro kolasi ibitare bikwaka bunye bya sola nyize hano honka kabatakaroga hano hona bojo hoima egenze ne ruga yompora bayitu kutekereza giro yabo kuba abanyoro nabo bakwatagana bakora hamwe agetere ngo gata igufana kwabanyoro bagamba nabyo kwatega abanyoro nambe twali hona tukoragane hamu tweterane kururangu bunyoro yete rugireyo foki yekitinsa kiri kyabe kyakabarega nuto kwenda butumu aki bukwenda kiye bukusemba yaba ari abarozi ba Kitara TV abanyoro banyakiyanyu obwakubaire nobaha nyonya kubaye nimbaha ngo abanyoro tuleke kweta hiyo mintu ebikutu baganiza ebibagenza babingi muno esakobere dini esakobere obulemi bayitu tukole ebintu ebikoraki ebikutu teraniza hamu no muramuli omupatiza political parties is different mugendo maiso no kuba no bumuhabo kubeka ikuteraniza nibo obuhango bwaitu no rulimi rwaitu n'abedini abandi manyire naito mukoko waitu tune abantu abasabe dini abarokole neibano bakali musiramu tibanyume hamu ikintu cyo kirugeho dini nebyo bolemi bitatwaho kaniza ito abanyoro tuterane tunyumye kimu niko tusokurangu nyoro yetu tugyongeze yo maiso temizo maiso oyo nyumira music yabana bahano gihondera batogihonda ngihondera mpora baitu muningo nyikaro mahango kwe ubundi sanga emirime entwaire muno na nyonte nyumira kandi tutati jure twena kana kaitwa kwatwale muno bwire wengi muno baitu ngoza music ya Uganda ya bunyoro manya hano nabiki oramanyire hali clips manyaza CD zono zindangire ko ngene zitoze ngene kana nyumira sino kunyumira music kizina kikyomanyire cyo kusaga manti cyamana wa hano kimanyire muzine nanga ninyagoze kizina kya bamutaga Romeo kugonza akikirome kya rap kakanyirwa kandi ekyo banyagenda ampora ekyo kigonza muneke zineke ekyo banyagenda ampora manyatangora ngenda muneke zineke kyonka banga bihali ibizina bingi bino bizire bingi muri abanyoro nya mukutira music yatinka nkaba Buganda nkaba Afrigo band binyoreke byana nyongera maso no kuliza ibizina birugiro mbuhango bwa